Hasteni Joto Lukurokno Diwalini belai khakchangma hambai yapharo chini haste tabukbo gobangma uklogo klaijak unemployed youth songni problem farmers songni problem jara samung tangchanai boroni problem regani payment rok porjonto sothik bhabe manye aboni bagi porjonto जों लड़ाई खालामा दङ joto Lukurokno manakni salno horno abono haksalo khibiwi जों jano kaham goजों gothar goजों salmannani amoni bagi जों ishorni thani prarthana khlayo and the festival of lights chini jotoni জীবন থেকে মানাকনি সালনো উকলগো খিবুই जों गोजों गाहाम सालमाननानि प्रेयार आनि तंनाय এবং तंगसां तंलायमाननानि बेकार रबो जेनो बरनि मानथाय चाकरि माननानि जारा रिजार्व कैटेगरीनि बरग as per the law of the land बरनि रिजार्व सीट्स ono बरबो जाय जायखे अधिकार माननानि अमर बुंथु and haste hapang jara chalugui tongnai boroni bkhano bo slairui kaham goजों very positive and progressive bkha boroni bo tubutu monani ishorni thani prarthana tongnai जों जतनो त्रिपुरानो तेइचिनि बियालो क्लाइ tongnai ADC एलाका tongnai Lukurokno hainu hasteni logi borbo teibo development manjufai manthum development ni samungni facilities manthum haste hapang chalungnai bong khak warbai jeno Delhi ni phanungthong Agartala ni phanungthong borok jono chubanani abukha ishor borono rithum aboni bagi se tipra ba tiprasan loge joto hodani borok jara tongnai borok kaham goजों salmanto. This will remain my prayer in this festive season, in the festival of lights. I pray to the God that Tripura tonggasang tonglai manna teising jotono prarthana khlayo hambai.